a bishop no nye din ketewa na ofanso so eye wiase nyina wofa nye din kesua omampanyin dada okona homegye mu e be kan say oye ex president John Dramani Mahama no wofa ase no e kan say John Adekum Kofo rather John Dramani Mahama de say wasaba ye de akonya na ma no ono kra nso so ye me wofa ase saa enso na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ono nso ye me wofa ase nti no oman no wofa menye nipa ato asa ya tena se ne atena se nensem wo ho a ye de bebre wo se de da ye no no ene wa hunu ofuosuo be ma ninti fuosuo a na na se ni mpon ye wodampam ne ene ye yi na ase de na tompam ne ukuyada yi na se edachi na eye ya wada yakope ne kurabe nti ninti fuosuo na ni da mojam ye yi na ase ne ase yi eye ne yiri nua na se ne yiri panyinu se wo ye dan wo ye yi na ka ho nti na echina no nintini anama mpon nkwanta de awrahosam besi ho a dachina ebeko na yakojam yenu ano na bibia akotote de amaye no ntina ma ne ka wo fa de ote hu me fiada magimba dwanne no ese wo se ntifu ni ho a apagafo ho wo se coverage kama pa ndima mpomfo nyina da munkoje ofusu ni ntifu ofuo ne asantema mu nipa biara wo hwe sompa no adaje wo ma dachina na wakohwe ni ntimfo so na wajam nase ne ba ne se ya mema na pressure da so pa vozo sheden ko se kafra e danse bo a e kawi aso ho besi one day pe ndi e ba ne se ya no ahye ho den yatimi akon akoyanim producers abodimadi ya chiri dom kwanta bisa Isaac ko se nyina kwanta so ntwe omani nanso emu yede na hwa na yegina saa ena kokosachi frecha ananse a woni ya yabomu yi wono nso so no onso bo dwumadie na chiri dom atese niema ekotote pa na dachina ne de yekoduru asembesi yekoduru asembeba ndi no na saa na te saa pepepe na ekro ndi woko MC ahwa na mekoso aka we se Kevin wo yata wo bo adwuma pa wi Kevin so efiri MC ahwa na sa zuka mpabo akese ono nso so wo bo adwuma pa oskane wona keka ho nyina hye akire ho adese wo mo bo amadwumadie no akotote ede amaye obo amadwumadie no akotote ede amaye ese saa pepepe na ade ne ti a ye ko akoye ni ma yanimu a na ye ko na yede akọ yaba no na yaba na ensem wo ho wo sisiri prisie wo bi sisu asisiri bi o sasabonsam kra ne bawu edi abrabo mu no pacho se ye na so bi pesu asisi wa mempene nso sisi ni bi ne timi kokko wanim na mpanyini si otimfo timu a no woro ka wafo abati ye makwan e masade ni nsi santema mu ha ye makwan wo bi nwo bi ka amfa na bati ye makwan mo bi nya asase ye ne dia ye makwan mo bi mu oba akwasea eno na Sompa Asem Mpe Nipa ye dwumadie kese a ye di ni hante ye ka chewa wo fi se tutumilika fa wo ha wa mane e bra be dan Sompa Asem Mpe Nipa no enumere no nso ne atena se no nkono so na ya solid Cedar Worship Centers of Opanyini ebua kwakofodua no wo papa wo bo adwuma papa na ye solid pe wonde wo ye chi a obe ba fa e baton no na ono nso e de akondi Cedar one na solid nketu man nketu anyina nyame nkrofo one onam nyina awrade nhira enyom chefo kwaku bibia boko de kwaku bibia boko so bibia boko awrade ayi ade na aja ade na atofu su ani abedoto yenzu yani ama yani so epuru nzu ba bende so ato pa na o kan Cedar wonse kwaku ye wo asofofo ni bo a wo na sorry na na nsa o de to so kra no senti free na nsa ho ba kra na mfata mwa ani asa so the entire na ye kan Cedar na ba ma ho Cedar Worship Center osofopani na asofo a o mudi na chi megidi yese makwa asola na mananti wi asa nanti ye ka asofo mu ye neat pa me meka se me de omu ebe ye festival mabrabo okay na omudwene nipa nso pa opon unse osofo bi wo a opon de wo ye nyina no nko a wo de ne wo je ba onwene wo Cedar wo to peten o ya de ni adotna so adonatna so na nyo no nko asofofo a omofiri wo a omo so ba nyina no sa asofo boni bi ama hada yes nyina no se bempe omo so ye bo ma ba so se sore kwa omo na eba be de dwuma e da obi bi ase ofosu ampa bebe wo bia no
nyankopon hye ne den na meka se onipa bia wo ye bema na wase wuwa wonye nsa bode wo ye mo nsa wo yere mum ene ebo nsa because wo bibia nto wani nsi ye na wokoye ye nyina bia to ye pen ti minimini America emum ye no na danfo bi sha ofo so ade ato na e big bro nti bia wo ka o boy no ji wo tesoa no kwa ni mudu a wo ma wo yere bi na wafa bi we aye kan nyina wo yere ntoma so wa na obesa ato ogakuna ne etia ne se sabe se uno yere tiate pa ye ne de ya wo dia nti se de ma no ye de ma wo mukoma na ya na de ntia meka sa ya na nipa bi wo wa na se wu a ono osusu se wona ne bibia wo ntie ya na oda amanfo ka na wa mo ba men se ma se ya mo ba men da bi se wo nim no ne yere nyo no anka nim ne yere nti oso no na abebo nsan si ne so di si ne yere so ukwa ye na ba odiga ukwa ye na no abonsan ofosuo minwa na ofosuo na ne se ne yere anane ho kani ne maame da fo mo nti so anti maame wo so odan o kaje ko no ango beba nti ya na sa no ma ne hwe nie na kwaku me de masemo ba wie no eno disaster bi asiwo lobito difo asare honom fitafo a mo ye adwuma ofiri mmetenten ya o mo ye adwuma ho a na enra anase emse enra mo da sorry a police for whether court whether ni free court na ye ba ye se bola suja wo court mo betu yentu mbetu yentu ehefo odifo asare e bia hotel ni we mascapone wono unse fitafo ni guo bebebe okay ya pa ya tuo mu nyina kwaku ahomete na ukọ a gredesi wodendenden adwi chese wa uka bia me kache wa uka si wodadada ya wa nkwa enye fitani ne fort because disaster na sie nra a police fu guo mo so na ye de court asem na ho de menko ho ye court emom kwagura asase no adia asase de mete ye ne se sofo maame na mbe kwam so ba ne de nkomo ya first na o stadium o bompa ye no me refi ne din kakra sofo maame mbo ne din bibia ono ne dia ni mu na me nim so na asase no ye ne dia na ye court decision nti we court na aka nti nya maame no takashi bi eno dia be court na aka se asase ne maame ne dia nti enye na se wo koto so obi na obi kwa busa se na esi ya che no makoso ne ye tuache da ne nra na kapo ne ye ma nti eno afitafo mo ye nwan mo in fact ahomte areho ya pamo mu nyina na wagu ko hwe mpatam ho free lobito ho echo classes life yes obi afi animu no mo patrol bi anya chese case samo no eno na yesre eno na yesre ma assembly man ne MP a owo sa abro no so se yesre no amanfo emma ko school ya man ko school ho e ba se ya enkora no wan hwe ye na chese kwa ne bi asisi e kwa na etia be se nti ye be sese ni manimu ye se ye tu wo mo a assembly man ne MP o mo ne probably ma wo mo na cash na asamo because basenso na ya no de wo ho agim kwaguna yemfa futuo so mo nipa wo ti asase anya wo de aso otesi yesi 2% start pe baby men twen man yesi ya because now kwagu na mo doso nti ko mo de kakra na mo nke bi o betima nya asase bi kura kotua ka na nka o mo ko ho minimum mo decision de ya o matena wa ma ene de eni to o mo say in fact areho because ho no bi tena wo hwe ne ma na obu on so kura na 7 preduasa ne mai ebu okwa ho na ne wone ne mada e wo sa fitamu ho enne ni nyina no akoye ni han ne ani kaka ahomete pa okokore a ne nsuo toyi chese ahomete enti ye besre se de okwaku ka no eduru mre bi ne se asase a wote so no wantwi ba ho antempa na wugitum se nya wo de a ema ye meye wo sa in fact ahomete okwa akase egu sa abro no so no na ebase na ya no so do mo agim ene wure mu efa na obehwe ne ya jack ne atutu ties ko ena na ye kase ya na police fo na police Ashanti regional minister na Daroma me say a police fo no motitu moto so na omode bo no oman ho bra no ye sere wo mo uduru na sumankwa hene side wa me say na no meduru police moto yi esi wo be yakobe 15 but police ni bia na ogina wo
minim se no mo hye fa wo matete ti e be sere sa ba bi mia no ne ye ka se sa petrol de moto no omo fam petrol na dwo ene kwaku ka si one se owre mo fa ne omo ba hijack ka no matutu ties ne go na moto yi de bia si fa ko na pragafo nko no mahuna mane ye be sere Asante regional minister ene omo nkasa te se nanse wo me yesisi pampim me no ya adwen emo moto no mantamu ne new site no omo fam petrol ho na nya fe na sumdue mra because they make kwaku se se amanfo mako school ho akra na pon school na ne entanta akwan ye de ina siso am na ketekete wo be hwa na mo ja hwiagu ye be sere lobito I'm say like assemblyman so de ansa na memini na miami nwan so de wo ne MP wo madaroma mun ten mun hwe baabi na afitafo mo no mo nkasa no mo twetwe mo cars ni firo na asomdue mra na yenko yanim okay ya ko yanim a yanim ane ye ko ne nsem ofia pa ebedi nkomo na otwe mu nyina mo te se eye yinua be ma bia se betafrache yewura opimso otumfo se etunyam kese onyene wo nkwa so King Solomon ye ne maame ni nua ba fe amamre ya kono aje TikTok no wato ho amanta ase ne ho nkomo nko a ena yedie no abrante bi ba se wo jese mintim ma no nka nsem o kan eche yewura ye nana opimso otumfo se etu nyame kese no na enya oka wie ya ma ne be ye te se afidie wonsuro hwe wa we babra mo abrafo no kora nso wo de mo de maamo matwufo amosem ye kila okuruma wo de mo de maamo ewie akiride ne kosi ye se yabo no ewie akiride na akosi ye be ne afoli sa story na obi a kire na dwen na afi yakon akoye na efiri wo bape story chencheje so pa eda pono so a wo se ye hwe na ye di hu nkomo me no kasa se sia de 3 eco capsules se men kan jo se ekoko adru papa etimitu yade ase de okotiro mo ye mistake kese de 3 eco capsules se men kan jo se tumirikai na ebra na kache bra koko atake wo koko tima abema ye mere okosine ni masesi ayo no wajem utimi hu no oba na abema nsole nso no oba na ho akono pa koko timi di sa ewu no etimi so fa koko yade ebra 3 eco capsules for no momo aw na asumdie mra wabobo ano koko krona tima yam timbon friend constipation but no de ya na e ha adwene pa so ukoja wo nan pa na wote so na wo chimsa obitimi di wana wa beka so wo odo ene ado no odo aloko ade ni ntimi ma obitimi tiam friend ma me ma bebuzu ma me e tire de to go buso because ano ode ne pa ne to pai e pa jo koko timi yesa ntimi so entrance ma ya mu ntimu ansa uyi firi wa koko no yade no etimi sisi we de ni oto ano uja na abose moja kakra ba yalefun etimi sisi yade ba ya gase abobo so na emoawo but your number is 0546 107 107 0546 107 107 koe no mo wow na ne man ko to temfama Apostle Dr. Emegashi Dr. Apostle Megashi se men kan jose eya bibiduro yade ye nko ade a fabra na kache wosa edina no mibisa Apostle Dr. Megashi se papa yade ne ya hodo se na wosa wasem pacho na wo yade ye me na mo maduro nti wo fa yade ne bra na mfa duro nkan mem kan jiro obi se me sawi wo de me se yade kura wo yare no awurade nyansem no bon habanse mfansa yade nti yade bi a aba so wodini a ene na duro nso wo ho na wodini nti tumni kabra waso ba ya na hunhum no na ne abie na akyese okoka montoi de fra motoyi a me pacho betu yade aso mesi afiri nipa so o sadam yade o sa kyese yade ahodo bebre tumni kana fakodano omo amane man kotote mfama Apostle Dr. Emegashi Apostle Dr. Emegashi Liberty Conference koso den Liberty Conference no enya conference keto akura na yedi hunkomo sa no nyame pa Saturday wi ya na Liberty Conference no koso o man na edu bate se men kan jo se wi yebre awrade ya pagya nensa na ono nso odi hene ebere awrade pagya nensa sa na ese na ko a ne honhom asane asese wi yebre no onsanchene nko ana esisie me pa cho we de credo damu credo biara konson biara prison break no ye adwuma se Paul ne Silas ko da afiase no moto ayi nyuma atwedi ampo na afiase nyina so obubu yi dia o man ne yadubu atese men kan jiro se afiase nyina so biara konson bi da wona na wonsa ne ya ware afam awo fam adwuma fam akonto fam no o tene ne nsa se nyame akwa na awurade adi hene na wonso so awoye ba no so awurade amonya fa hodie we yo man hene ya wadubu ache mi aminem ositumirikai yenshira jubiri park ho na ampaya edwa wo ho ye firi odi anase sofo rekon aduro
sofo reko herbal se men kan chose kurase aduro sofo reko herbal o se ye kurase aduro sofo reko herbal o se ye kurase aduro eye kurase aduro nti e frɛ ne nurse obi odi ho eba doctor se sa na obo na adwuma no o se me musa se yade be na etete wo eye koko na eha wana me patcho prostate na eha wana me patcho ulcer na eha wana eye fibroid na eha wana uchima mu nkoyie uchima wote ya wana ose me keka sanse mama bo nyina monitor famfama na me nkancho se tumika bra na kache wo boa waje wafirim number ne 0248 672271 0246 0248672271 and 0244470063 ofre na ojo so na wakun ede akowanim sompa sikakasi o sompa sikakasi no sompa sikakasi no eye sompa sikakasi no sompa sikakasi no nzu twabi ujitwabi ya be didi ebra wo stick no na bere na udie eye lucky ne ade twa sa ade wi ubonza wo da ne fie 5 billion ne de ma 200 million ne de ma 300 million 5 million na won say kan it depend wo lucky say be shine me patro so be da star 426 star 18 hash me patro na fe wo aboko ne sa na adu sika na hye no awo so kwekwene na ekọ echina bo wansa message aba kwekwene wadibi etitra lock na se de niam ekọ sompa sika kasia ekọ nanim ba no vinji studio se men kan jose nanu ya Europe so otufo se tu ye ono ani nua ba ya na asanten ma eto ye no catch us no vinji scopie ho pictures na ni efese video na ni efese camera na ye collect say omo bo adwuma papa no vinji studio for no omo bo adwuma wugina wa bete kre no de abetro na picture ni bozo ho pu atua because said obesi capture picture no wa akora be say yes obi atwa picture o say ya awo ya wale but abedin to anaze sebita fracha apunto obede bi na wudie ofre no ba be capture no kama number ni 0574 715778 0574 715778 ofre mo mbejozo na omabwa the luckiest limited the luckiest men can show say about dwumade we no so de pa o lotto form no bia stick nedibi omuko odu no ye star obo star ni wie sa 712 Patron abo hash. Now what choose option 1 to buy a ticket. This also to take it for yourself. Option 1 no, and on a star 712 no. Choose option 1 to buy ticket for yourself. Now option 2 so buy for someone X. So if you want to buy buy one for someone now on so option 2 no na for to make one ko wanim afi owie ni sa no a na wo steke na wujutwa na afi yetimi ko yanim pa the luckiest na se ko nanim pa koso na stick bi na abrabo ne yetetim de ni na yetacha ugo school awie se obewu se obe de wo ko because you free so wi a obenya aduma pa de abetu school fees papa bo ka nyina lotto and the lotto American lotto yetwa the lotto de ebia stick bi na so tibe ye ya watima ko wanim man bi so mpe lotto da bi obo mpe ka chem se dank me di American lottery ni bi se koye blofu kasa ni ntina twi kasa ne nyane dade a ene mente asem na sekura yes an ye ko losing beverage se men kanjira se wono ye friend papa losing no wona ye delay man no sa ye losing herbal no papa ne so pe dura no mo be mo be pensan no mo be mo bi the sent no yale yade bra no man losing herbal me pa do kon don sa bra obedidi bra wanya yi bra wotopu no bi aso a eno so no ama delay man na afo watimi akon wanim pa losing kwan na den krato a akono se di aba papa losing number ne 0248 619 999 0248619999 after papa loss na obejo so bia de no ane club bia de no ane club Kevin wono ma wi ansa no de atoso bia de no ane club wo de no man nsa bia de no ane club ene dawie mu no man kan go mu hwie on se o ma hwie grass ne ma ene ma je free o mo nsa de abetu TV no so nko ne azuka nko mo bebo kurangetwa maje ketwa ba ko kase ba ko ahwie be no maje wonu wo fie wo na wo hia mpato je nom
wa wapo adwuma na hiamba cha odonom pebe bitina kakra pai bi ne fa so bi ekofie wonim no makọ wonim no ma menzi hu ba wonim fie du wotwe a crafo se men kanto se men ma ho na anufiri odi apunto ni abadi nto biara omoton crop makato se sofu archbishop kurawu a obekọ ne yesevo crop wase di crop no de wa hate style bi bia de eno ane crop yenkonko yanim a ena yekọ aha eye Asem Mpe Nipa dwumadie so Asem Mpe Nipa ye ba ejuada egosi ni fiada so na nwumina no nso kopem no nkono no na Asem Mpe Nipa ya je yadwa ofosuo ni ntimfosuo ejuada tu yawada the nation sank Wofa Bishop Lumba nam di fiada boja ye na bra fiada de bibia atimisi asem bia atimiba nkomo bia atimiba sa pepepe na tiem ene wa hunu ofosuo ye nsiye ntinyame pa next week fosuo ba kan ya ho na afedwumadie no aya kono kama pa se de nyina ya hwehwe ne da no na afi ya ko ede ekọ yanim ena ye kwaku bibia si asem bia ba bibia si asem bia ba afedi ne aba ne se obi age sotro ma wi asi nyina ye ko azuka ye be bo wura ma brandie bia na anu waso last killer on tia se Europe so tumfo se tu aye na wa hye mara se obi ana nto on de sebeta fracture ensem hunuma no ensem ode na no kan ye no 70 mfom ano nka a che se wa keka nsem pa na ano ode ne enu akire no so no yete se oturo challenge na matufo nso se ye ntia se waturo challenge o se ye che o se nso ye hye ho omso de omsa kwa keka no enu akire se hunu se kotodwe bi koso menhia ahemfie ediko gwe keka bom na ya hwese de tiko ye ne ya hwese ho nkomo bi wo ha ye de azuka mane nya akono ne yanko kora musimu mu ya tumfuo ma pie me nante ba bia mo na majimi chimi na mba kwa de la me nante street ni e media enyo bi bia dia mo na mo betena mo tumfuo chimi fo we hunahunam ade abrafo ne mera I'm ready. I don't know more the car ni share me o mu dwane. O mo mera so mo ye mema. Yesi na misuro ya dan abrafo ba. Azuga wes no yusu ni bia no wodene. Kakere ya afam from amigiri se ni party ndi o se ye sheda na yemanisi sanse mpanyini se obi kaseti ya wose na akobona mane a point brand no waka entete ya yekura ni ndi no ne kasa na moa nim se kakre ya akora ma obi ofi atibi ya na eboa ye nuanom na asem si omonte na omo kan ye omoden ni ndianka ya amma bone se ebise ye kaseti ye ni ba we ada ne ye kaseti asante hene de enna na nka ye mahi se omo antie bi se ono kura ni mo bra no o tisi bi kasi ya kire ni a obetena ho ana no na na mama bo no bat nkomo ni mu oya yemfa no no nkonkon ho azuga afi ye nkode ya na asi ya kire bi mu na afi ye nkonkon ya ni ewo dimbone a Mustafa edebre mabusuan no ahimfi eno etwagu no na we na dom na hu papa panyini a Mustafa papa obunku todwe pa chawo na ebi mu se edi kwan se yesa adna papa panyini mamenka nchiro wanyini se den a ombro amamre ene amane so ana ombro ahimfie akunya na esi won so nti eye culture amamre nsa na yesa ye nti nyese o ma disrespect papa no ba memre mu se na yesa tie se obeka ya banti ma hene ono kro ye wo hene otie akunya so no mne bi atwam obunku todwe awiawia opem so anim aya mamre enya disrespect to huni sa no wati ase o hosa na bi mu so e ka se omochi Mustafa no na ke so modene kwa hifie na yesi eno na ye wo adwen kire ba yan suade wo ha na yentu yo hofo ha ye nkura ya ba no ye huni se ye wo modern world enti no ma bi wo ho no ma eni ho bi ye culture na ye tradition still da so ho enti unko fa fon enko de kuro kase a wotim se be ma bi na obi antime nya wo hwe Ude Bachai. Ude no. Bacho me ba. Oba what so say? Bacho to so ennan. Tini mbeti ye ne se so okasatia mpanifo. Nam se ya den. Na ja.
ye didi monti na anu na nse nyina asa me di ba bi o ye adwuma na de achi bia me wo ho na me kasa nso na je se eyetirim kana na da ha no na still na me ko frɛ boys bi na boys ne betam na de no ko ono so omo ye yire no kyekere no tse de ya kyekere aboa sa na omo de ne ko e de no ko hospital ne san ko won pane ne san ma na duro wanya video ni bi ahwe sa atem de ne odidi ye wura no wanya bi ahwe na me nya bi hwe e kire na nkwala ma mo ani bi di kire me na emo no kure ni atumi mi pa ya mi ye ya se ye panyini o akwala ketu otubi bie wa na nso so eye e hawo na e ha no ene ma otubi yes anya sa wo ya akwala bi on pekasa wonte sa ba akokora uzu se ye huhu ma samana bacho mi susu a bi asa na be ye fi se ye hunu bi sa akora nso da ebi ne abusua nim bacho da bi busua bi ni wosesa na ye bisa no kakra sa afi na ase kasa no ba kakra ene ye bisa no se na nantie na omo bo woni mu o se da bi omo katakata wo mani na de wo mu ane se we tamboa na ne mama pa na we atamboa na ne tikọ pa na we atam ade na bi so de bo aba ne de hwi ne pampam awo waso de broad ye ne kure ni omo bo na pa o bo na we na no se tutu na te se ye se Mustafa Jimmy, Ada, me tum for me to me Asante region so. Me to me Asante region so. It's me can obi abeda. Pasia for me nae. Azuga, I know the amesema man, I don't know what abesi waji. Yam venzi wa ye. Mr. Sembe man number. And some na no ordine. I know Eden pa. When you can see a bonafide years officer. Me krana me head social me yam shame to be honest. Asemi obi kana hwe ne tebia hebe bia wogina ya ne mo ya kakra na ade ne so oni nyina so papa bi mbuze ebi ya gye ne product bi kura nti na mo hiti kansa ana ebi a wasifie bia mo obi akodu egu tese eye na hi se obi di asase bi so no wasemi won se sere ya ne ntenje nti ma obo a airtime nti kwaku ni azie no agu mfancha kasema yati foni ahwefo na menchia me Wofa kwamtachi ewo UK kwa me Libya boga ene hamsa she Sompa ti Libya boga mai why ti bomode ane fabra naja me Wofa se ya aboama Libya boga mai ti kwambo bomode kwa kuya wie ni se no na yemfa inshakase enkoma opemso ne ne mpanifo atrankomia ano yedika akase Nyankopon aboya ma ade na eda yanim ewo asantema ne Ghana memwa nyame ahwe ma bibia akoda jojo boni bia nsi na yatifo friends say jabba jewelry na pram so hene nana bibia wo bia nya Nyankopon jam se mata opem so achi ama enoma kototi na me papa nso na ya wusu be poso man hene na bo amakwabe ni chidom hene ono so me papa no na ya wusu papa ono so fi Germany ababetu na ondo obetu wa ni so se obedu edade na na yede dwumade ne kwawie di nana onso aya de nana ya wusu be poso man nana bo amakwabe so ifruwa ne yenche adwuma mpanimfo Sompa kofar baifo na yenya etia yenya bika kwaku begidi yese ansana mekọ asem no so no se wutia na no mi se yeda sore yanti asempa because nanka enim se dwumadie kese da yanim ya na nyina atwen ya ye maame ye nana ye bibia nana ahema ekọ akurai eno ho ne nyina sebe ye betra fidie so a ibobo hu nye yenko obi biara a wo asantemamu a ene Ghana mamu ade eno na ne nyina ehwe se Nyankopon bebo nti ekeka ho nsema ama Nyankopon so eto supagu so ama ye kokra na ahema ewe kra no achi ana
nsɛm bi piepie Nyankopɔn da ma social media abai kwan bi so no ebi ye na enka ya de pa agudi ntia ma me ka sɛ wokɔ abrochi mama social media omo de yenwuma papa ba to ba ya hanuma ye ntia se ti obia ensem fata bia nya data kakra bia na afi no aso asi so na oka de ni kwase ye ka ekire ye mpanifo na me no menye pani a me hyemra mane ye na nkeka me nko anka nsem bia ye tetetete no rai social media ne ade no woko country bi te say Korea no mone other countries bia no ma abufu se ntino president Matisse se okura no wabra se obia ni right se o social media na se woko hwan adwuma na wokuro mo na yere ho ye na mmra ne ye ni so omo ye sa so aboa wo mo na ye ne Ghana ha no sanka bibi kosi ananka obi sori ni nke ye ko parliament na ye jai ye no excuse me ye no ma ye ewo parliament se suku dan hospital ne ye kontokwa ne ye diatem ba no ma se tete se na nka ye bompa ye se komo nhwe na ka ye ntwamu kura na ye nhwe kwan ye befa so a sa no ma no ye be ye na aye neat amayen me no ma bi ho no mo a eduru me bi na se me hwe me committee me phone so na me hwe nsem obi ka ya na me ankasa me dwene me ho sa na nipa so ma se wo ka sa asem ade a wo kan o partner ye de ade kra ye de ade a me amenyo ohini ni aya amesa bebia obi o UK bebia obi a chao wasi na de ade kra edu no ma bia ya wo hwe no ma bia e wo social media na wo hwe abrofo de omo de ba wo hwe nkura sabin prejudice omo sua dansi nkura omo ye car omo ye computer omo ye sabin prejudice phone so ne ade ye ne ha de chisa temdidie Sompa ndo bi say me ko kan dia e ya temdidie na me de atrende sisi agana ha no sabin pro anka sabi on kwasa asem wo TikTok ana say wan kan sem hunu a won trende do so obeka nyansa sampa no obi ankotie nti da kromu ano ama sabi nkrofo bi de omo pe no omo ye na first na sabi mobile phone no na Telegram ana say na ye communication we unya kwa ne ya soma na boy na wo communication na ya to basic ama no ubo se o te basic kiki ubo se ya tiam frawo wanya kwa o ma me afrawo o gina so na de meka na no ma we no na bi ni ho na nke ye se 21st century no ma ekọ nanim na ye ne no ma ekọ yanim ye de ya no utwa ene atebide ni nsem hunu ene ete TikTok so no ye na no me hwe so a enkura bi omo ma wie school ene omo keka sebensemfo ene ye wie school ene ye ba na ye beje amanfo krum random ene omo keka nsem bi na wuma bi sa mo ba mreje yenso obobom dua random me hwe sa na emsere enkura omo wie school omo ba o omo do omo ni ma kire omo ma me wo papa asem omo kan so omo wie school omo ba fie na omo ba no mbeje sebe ma me fo mpanimfo omo sister mpanimfo ekrunom asem omo de ba no TikTok ne da ho kwa kuya fa no ngosi sa no ma we ekoso ni ade ade enti kromo afo mpanifo ntimi mfa bibia ento ho me hwe ade kakra ni enya wan we say so bi ya ade na eche na ni yakoja ni yako demonstration ni ye say but ye ntimi seche asem nka say ni paso ma say ade ye de e minua o ye say na enso ade o ye de ekoso eno na nkura bi asua eno na nkura bi asua because ne ye kromo a ye parliament any empanifo ye ministers ye presidents any empanifo ya hinfu no kura bi kwatra social media na ya temdidie na bede na kura bi nye bi eno ma ekoso yi eni enyan tan asema ye ntimi obi chese tete no ne ye ntibi no enne akura ketekete asebe o mo obra onya hwe ene wo ka e wo Ghana ha ene yete ya ene de obia pa bia na obia na Ghana ha ene yete ha yes social media wanye saade a ene ho 2k ena me koka ze na manya to ho 1k ena ho 1k ena nkwase asem sa na k ena k ta ko ebi to ho no ma wo se ne social media so ke kan kwase asem se ya
say no kra na manfo hwe ontino manya ho 2000k inti say de yetua meka enti ama saa no ma no amani party krom ha empanifo tu krom ha authorities wo krom ha omuntimi nka saa asem no enhwe ba bia de saa de no ne pomasibre ebese se ye ntwamu kra na ye de measures bi to ho ene ye tikremu to bia so no atwe camera ni phone so na wo ka asema ani enyan asema sebe wo ma me ko do ba wiase wo na kra do ba wiase ontimi nkan bi de na suko no ma ete o man mu ka bi ko because panimu bia ka bi ya anya na hwe ya de no ko ya san de na ba empanifo bi asori akoy demonstration anya MPP NDC ya chiwe nipa ni we ko gina ho ene munyino ya chiwe nipa ene munyino ampa hwete enko ba bia no asan betonti akora bi te ho wanya adwi bi se panimu bi kokan ye gya no enti me so me kora me kokan ye be gya me ba bia ye nwe ode fa ye no amfa mfa yi me eni ye minyan eni nti ye nkase enti ye kase wadi achiame atem asante kasa sani yaka ye de wadasa because ni nyan ti wodi achiame atem yete yi kata jobe ma o no wati aso ka se mbi kire o se osoma na kwala so onko furu obimra na so nipa ne ko na nakwala no nipa ne didi nakwala na tema eye ono no didi na tema enti no eduru me bi ho no mo a ya na kasa e ko so kwaju kwaku na ye me dese ye ne asam ne ye tane ye hu na tefo ntie sa asem wo yi enipa ye nam wiase ne so bia ne kra ya nyame de bo no nti eso obile kro kra na eso akokọ kra te dume bi na obi ye ti ba bi na oye ne bibia enye no na wo kosua se wonso ko akoye bi ye nim se enwan mu bi tete aburo kire o mo ye sa no ma no na o ma twasuo na o ma kotena ho eti se wo betre kro ma se wo de wo ya ma na tra hweye e wo kwan bi so because so obi an me ebia wo be ye opanimu bi mi hu a metwam but wo be ye panimu bi ono obi so ohun a ontwam ese hwesa no ma ne ye ade ye nwa Mustafa ye emfa so be pa na wo sa ade we so they said obi abaka se na nadwen enya papa the American no me hu nkrofo bi a sebe o mo so ntia se o mo kasa hwe edu mre bi ho ye musa se wan kasa wo maami ana wo papa wo na na bi o tifie no wotima didi na tempen ye de ade a na aba hwe ade we no nya na eba wo me ka kire ni pada se ni bi a wo tie yen mo mfa obi ho hin koye se ese obi na ahye mra afri tete opem so ko abatoy okay ayade da ho emra da ho wo sesa na nya yie enti mo bi nkoye se sebe ebedu mre bi na me mfa kwa chirichiri na foforo bi ana bibi beba na koba saa enye wo bi ayam manya ne amamre da ho atefo ntie saa no mane yi na ye nyan se emre nto ani dwesam ne atem didie enome akese na eba amafo so eba nkola so yenye very careful me da de e kwa so yi me de seven previous amakacha o se kwaku medimti ya meka me so oba kwasea ye de ka na wuru na ni so me sa de we me nkoye bi da mabusu ani bi ankoye bi da sebi e kromo ya bodamfo omo ohye e che Mustafa e ye de na omo de sa na omo bi da ye na omo ankoye sa na de wonko ano wo kwa kwa sa de we amfata ntwa ye na ye good se na busuafo ne papa na ne maame mo so omo ba omo ya de so mo so omo kotodwe mo aye mere na omo bu nkotodwe eye se sa na ye no kwaku yanko anim ye koye anim ye nima na ye ko akọ kwaku meni esi obi pie be ka chemse Mustafa abodam ye de ankafu pipa be kire kura meka so omoboa e bia pipa no de be kire sa amne no abodam be ne de edam na teko e de ndi na be maka we 1 onipo ye bodamini o be ye video no ohunu si e betuma hwe na kira kwanti o te asu efi ampatam ho no wa kire se wo santase bofu oduru sai so eyede na dam ni timete ko mu hunu se wo yira na chi no abeka we ya kire me gokwa meti eze wa bodam 2 momfo obodam ni video maako 2 pe mekire a video ba ako de wo so camera no odidi ono ana maame owo na tem ana video a ne dam ni nti no odidi ne papa atem ana video na busu apanyi na wantima amwa na amana amobra no ne wo odidi na tem ana video ọkọ ankafo no kro mo yire ne ka ho pie baaye no wodi didi wo matem mo mpese video ne mra
ese bodam ni timi so camera na o kaisa me maame ni emi nkase ntia no o kaisa me papa ni emi nkase ntia no no o kasa kire wo nipa bi a se betafrache na bra bo akwa ani mu twen e bi a wabusua wuwura mu a unya wo bi amfa ni nsusu no no na aso beyi na siwa sopa no a na wodie ya sabi o mabra bo nko soro saa mbo no watimi de wodam akwansi da omo and watimi hwa ne ba universities ahodo na aso wodi godi na tamant u free say na mabetra wa hwo no abeka agem say ka bi mam ka bi mu ne yawo u free say obetra ho no wa hwe saa na wokọ no abeka agem say ka bi mam ka bi maka agem say ka bi mam ka bi de wo kromu a na emom wo kama wo ka wi a ne ye beba achie ne de ni kromu a ni mram me kan wo betima ka bi ba sa wo kama ne hweme a ne ametimi de aya wo no emra ne mecheme ya no eno de eni ho enti wo kan adwene ho da bi am ga mumu bebre tena bonte no mhwe ne ye na ayo mo fe ofadimi kan adwene go ka bi ya be kwen e fa so kan no na ne esu ade ye cha ansa no waba yesa da mu besensa nsem abomo buze ya da mu benya amane se ya da manim bedufu se ya e be sere ne die kwan so se asemba se ya eye abusuan no so ye ne be man komo no aye de but me de dam de omo de hyewa amenyi ntum because akwa na yimigasa me ye no wamba wana bibia no ejezo abodam bibia ni asase zo a ejezo abodam ensem bebere ne ne asie ni nyina mu ne o pese wo kasafa ho no kasafa ho edam ben ya nti etekoi ansa na obeye video no na krama aka kanzo a panyi zo de ne wedi na ye de etua nti sa na te e kaninya ba do wedi etua na asumdu aba mo amoso wa wunsumu nyai ka wonwui mo de asemba na mo pebi agotom platform a ni nyina ya na ye musudie o se okọ blog sa ade we na obi be fa ho be cassette ya yewura ana achiamea se ntom kobu ni a wote se binum so kasa si wawu ene na sanje wa gina ni so ena de cassette ya na nanom na nte sa wo a wo me nya na nanom cassette ya na case bet na wutiri so ku na bloggers o mo kro mo ha bi se suban ni munyai sa bloggers no wo fasia prot ya kura se wo kan ho asem da but we share obi onu abobere fure kurase ayeso ama nane matare ama ne sada dilumba no asoka ma no akase dia da dilumba ne di wuo ne na se mi wa wuni kura abu no wuni bu ne fele no se blogger ye jai mike mama mi se ontimi kase ntia lumba da o papa won ntimi ngada nenso na akura ne fure kurase abenya camera mu computer no watena se no wadi panyina te wadi wo hina tem no ne opeso wo ka ade na wo kan so make sense ba ogina so wadi panyina tem blogger munya hwe yi o na tete omo mo peso o munyini che omo peso o mo na so twantem ne twantem ntu so asi abrabo kwa so a mahunu obi a wanya sika onya sika ni nyina wie ye na stroke ache no wadi tonuro sa asa jawo ma ne nuanu ne be enjoy the money ena mahunu obi nso so no so anya sika ada ohun sa na de me ho atometimasi me fi awie ye ko bia no start inviting go for 2 years ka akoya ye sika ni atoto to V8 mu no opaki ni mu sa ada na obetu bi na na owuye wangote na vie nim it is a wu peska ya adwene fa kwampa so hwehwe na dimpa na sese onipa ye nya no te asefo asase so amunya se nkuma bi obese mu ye nti makoje jampanyimfo bi achi na ne amomo pe na moka onim se ade ni nim so akraketo na sunya ntoro ni bi asem wo kan to omo no so yi onim se nim bo atese omo no ne kokozachi nya fine eno kokozachi na to aduane ma ne nti no afre mu bi wo kan ma wanya kokozachi anim adom no de abegina jamo no so wo so ne tipanya pe ba wi abo ne bread unuru ho oh awradi hu ya mabo man sina wan we moa wonsu betuma bo awram 0548 9319 0548 omi am obra ni yo da krope ebewu asam okro da wasechiri nipa na ka che ne yankoye nim omunya politics ne tribalism no a unim sa akra na anya ade akra we nsem o ka che Europe so tumfo setu na ache amen no na yanya obi so ya blogger no aba se say you freedom of speech say any background so maame no papa wo anye wasesa bo akora ate se wo kanisa wo ye kan ya jiro bi baba ze no ma go wanya papa me na hwe odenti no uni father ke no wa type aba no wa ye okay no nso aso camera na odi na tema wo ye hwan okay so na mo hello
Hello. Good evening. Good evening. Sompa na we. Sompa FM. Oh. Hello. Good evening. Oh. Hello. Yes, sir. Hello. Anaya no more. I'm very anyway. Hello. Yenina ye tie Sompa. Wow. Me ba George member. Abaluba. Ye. Amoni aduma. Aduma dase. Yeah, where you from? Mine ne. Depending on fellow no kono matro. That's what to make a fashion to for us. No to for us. Can make sure that I go see you so. That's a fact, man. Yeah, no. Yeah, no. It's also unfairly dear Manua. They never swaggle if the man for her. I'll be strong so far. I'm a woman with something, it will be cut. Yeah, remember the chance until. And your ma. Until I'm first a miserable. Ujana will channel. The number in channel and she come and then she. Where do you know what she? And come. That's why I want pump something for. Then near more warrior. That's what she. Menzo meda sepa. Meda sibebre. Hello. 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 Yes, sir. Yeah. Hello. Yeah. Hello. Udini baby agazefri. Bacho udini baby agazefri. Hello. Bacho, good evening. Good evening. Bacho from Kodum Kasafri Buong. Sompa Ojo buong boko. Na brando bibi na boko. Ojo yenkwe ni. Bacho, the program coming Shiram for a young boy. Na me consultation because of what Nilu no Kreni. Tadam Timis. Kese, ni bibi na at first the chef you to. C'est really pas tout mon temps chocolat. Ah, il faut que c'est fatal pour ça que vous c'est beau ni dit. Bitu so fon no de ahye na dim. O chef ya papa yi. Ya na asem ha. Na mama yi to se antia se se. Nya ba ne ne no. Ibi da wo su so chena. Obi anya na bin so be kata kire fere wo fi kura be fa no adi da. Mini mi hwe kura ni su saro. Ya papa ko fret na se ya. Mu ka ba kwasem se sante ho. Papa say that after this thing get to ma se go on kwara bet na kuma se ka to ma dia the food ma se papa na me I'm on to educate you to me say ya ni papa ni ma me ti fi me ntim ka se ntia wo na ye hwem penu futi ye ka se tia wo ma me bi no host that time bi so nko na me kan ho na mo educate na me fu no ye fo bu ni e mo na mo ye akaje so nti ame Dear, bye, Papa.
Hello. 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 Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. I hope so. Yeah. But yeah, do. The plan man, I'm a percentage division. I'm a young guy. I'm a more one and many attitudes, and I'm in a penny way. Hello. Me too. Why not your prayer? Because about 1 hour bonus, I was so good. Said we should have me, I was so ashamed back home. Maybe I need the instrument open because I never come at all problem in my opinion, we didn't work out. And you're young father. Then social media about my name of running in I who say, when you play here for embassy of the park. The who said, Milana, Adam, you was on paying to the whole moon say, at the name of 23, 24, years. And I'm seeing I mean, shall be switching as we've been tinting and for your coin. Hello. Hello. Yes, sir. You're not here. Dana, if you mean or something in pocket one. One year in pocket two. Hello. Meet you. Or you're in pocket, you're near City or something. Boy, I don't call me, come up, Mamma to Mamma, Ghana for. I can't take a second on people. It is so to God. And I'll do me. Now, that's the minister or something. Today, young Kim out there, can you channel? Sompa FM. So, this is not. Yeah, that's why I'm back to be our yeah. William also and father. So come let's use one of these something at the moment. No be maybe. Hello. 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 Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. That's what my about the other man answer. It is really some punk come in the bus of the yeah, we are Asem Mpe Nipa. Never so. About your meet you. Hello. I'm a program we did. Kenya pa Caribbean community pama number bulu sona omo je sebi to social media ndi obi tumi sala no not social media ni ata tin kan wo ni bi ana ni bi kan pattern wono ni tumi jona ni yo mo wa go no ni sho so kan ko fu bi ni bi tumi kana wo mo ma se ko da ka na ke je yawo ni bi ta fa ni yo me bulu ti so no mu wa dia no wo Omega. Oh, yeah, and what I can hear the cat we have them. You over them or use phone. You over them or use the phone. Only maybe a TikTok or a cocoa you call it out. You over them. Hello, yeah, Bono, no damn it to come on a patch. Or friend and mammy would meet him say be the boy bonity. Maybe the abe bono quantity. A damn to come and judge him, gentlemen. Hello. Hello. Yes, sir. Yeah, young woman, I'm welcome. Coco. But you'll be able to dear. Then I don't know who had been the most of woman among you. A radia, yes, you want to set to the concron. Silent, yes. I'm a mama basho ni mimi mwa pa mtima Ghana maana santimeni na program ya moja bede de papa yi na oge sede ne emrantie ni memua ene maiwa no sede anadibu no enu mafano a o se mo se nguma so sumi no etredi no enu no dum yi no e ka se no se ndiwa jane wonani na nkwa na nyago de ma wo no awale e wasa sia wo de ma wo no ntinenne over 20 years 14 years 18 years no matter down and then gola na ba no and adibu no enu mafa ejina and then you hu ye hu nji ye be nkura dia sinsa ngola no e be nkura mo kura sinsa so dia se na kola ketua o di fun esuanim na wudi mo mpanya che na wudi openi
so na mase ade e hamajun ese mo mpani no odi mra bi ba wo obedi opani mo asem social media so bia na ye kire untum ye ti utum a next time ko ba o pani a ko tuchama no onye pani mu bia biem papa ni mre nya ko ponka mo na mo mo ngeri nyansa nyame so ho ba hello last two callers bato mu ye de Wofa Lumba waji waji mahini wa makasa fi second takwadi ko jokrom Wofa mfada ko jokrom hobo ko de hobo ko pa to fe anko pa da obi an ho ye Wofa Lumba mamo aka da so de hwe afọ baka na ba me ba sa na ba sa afa na adwen ye gwa the sa na adwen ye gwa masa it's all watching no into what could get back 15 years. So what get what can in by 15 years and that's how do I president over now or do obey you want to pay you down over on my pay or just consult to them they don't cause about now no matter kind of now you so what could get anybody I know what they are for what this one or be a better someone pay over pay no chance no why to wait won't go I'm over paying you won't go in correct but I'm abotre hello Wofa Lumba, good evening. Sir. Good evening. Already down my answer. Be able call. Feminine was in the Cassifi for Gossip. I have Gossip Boko. The match of a call, Aboko, Patch, I go to him, mamma. The patch you or Laterodo. Yo, really, Wofa Lumba, areas, I know, any people are normal people, as I'm in a way, could as some are going to say. So what check Ghana would be no asante ko ya fa phone Kumasi kesiye ni Kumasi tie o de afuna ba be ka ho afunyina nkoda nche wo ko e buru kuru dodo na sa ka asante ho e de asante no e o man yo e timi chiche ba de ema sa ti u tu fo de mai ba we se na u bi wa no to akasete la yo kai na utimi e ami atema na and now that is two but who gina na Tunisians ne Kevin and one when it was a Tama or more than so almost sabe come Yamin Jamie Mubinizo, Remudia so mono dear be whom for. Hello Lumba. Yeah. Of our Pizarro near the kicker. My Pizarro. Wofa Lumba ba ko pere ko anu of a peri. Young Koyanim. Of I acquired Diana me Papa structure and every boatin and Kinkers Idomene and another family was in a jar or shot and penny pardon then. Okay. Now, Wofa Lumba, now no branch idea Yofa and Kay. Now, for a Jew baby, and Melbourne young man in our nation should be free at the home. Saturday, and you have to say, do a man on your church, I guess, with that. It will cast in law. Get me quite you know, who could the offer. Share of idea about what the mission and say. When you be check the baby couldn't be an offer. Or Nipper born a chicken, our whom wanting. It is a walk or cassette piano. On the idea no she. The moment whom answer Nipper in a channel. A quite be so much first walk with the offer. And can yet assume young car, rent the idea away to walk and never gain the offer. I ran the workers already here, or the good security and a small. I would always have video. It will be a certain brothers. I'm not going to end out with the adventure of Sumaya idea. Now, Franca and Cane, Enka, you put to say, Abeya and Tahara, Abeya, a bond wine, you put to say a bucket, no, they must show. And can be a band walk around and come for one point, walk who say, Nana or him pony, and our cancel the class of the advantage. And Kiasam Ray and what offer. Who's close over to you? Nanso na maburu bi sabi brother san yen so ade no obey ade bi minute tell him phone na fa saade we no nyame abante no so le hye bi ne yeso e wa kire yen hye saade mi na emwa ye sa ofa bedi ba bi no maburu niema ba ye so no nyame nhira opa na onye okase onim se onye kan ni so ndi akanfo ye mistake ne so wabane ama ne ba bi atena omo tie nyina anim se me ntimi nkosirem enko ka we nje ya na emfa ensi but e ba say ne still aye say ta na chi asay ne aye nde enye ntimi nkosirem go ka we nje ya na so tie asase so aye video we nka mekeche ni wa ka wa obete. Hello. Hello. Yes sir. Yeah, good evening sir.
Good evening, boss. Radia Yadia do. If I'm a solo moment, because every additional Solo young Koyanim. Yo, you know, my name is being second para. Solo Guana meet you. Yes. I was in the idea having about this. We have any of social media, Yama, and Omoyan was one. The men down was because I never had the idea. And I can call it Guburanka or Casananka. That's tracking now upon it. I said, democracy in the end, I asked a man of my years you will be up and all these words, or young opportunity. So you'll be defending. I didn't know you're not encouraged, but will be part in your time apart. I mean, I have just can move so will be take could be at or no class on Cassia. I asked him why you. If it's in it, I know the article is in also yet of and see, a branch of the media and the creation so because of temple that you say over Casama, I know it's including and I say, you review it made an election. And I'm moving to the Okan more than you know. Yami Shapana on your case, no, I don't try so the abandon. What's this appreciate? What is this? Was in the Biosa Sabon Sam Granny Bau? And with a bomb moment, Nancy will be no come from for Betty, and only a bahon, a horny and gyno, a home common ye babedin is here, ye be pimaco, ye dark or ye canco baby a hodono, the be an ebe buman patanibi. As I'm Gassia Pada Chila Eba, ye co computer so dead, but you could be drooped, made the baby by here. Me person me di hini ewo me fienti eya na niema me dey say me fienti say metals me don use no me shower set no me pen me popom ani de be che dia ma me enunti na metals de ni nyina me to free frank enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic we don need to frank enterprise now wolf tas no 30 by 60, 25 by 40. And so many do ho. Wash room floor so no 30 by 30 size ni na desire who do be our panel. Obenya bi ho. Na bag the season na ho do so there. The big water closet who do be obenya bi ho. Kitchen sinks and the taps who do obenya bi ho. Washroom basin and the cabinet. Any Turkish doors papa. Orukoto ofie na no a confront mu ko wian so no frank enterprise na obenya bi so you so frank enterprise oh to market magazine road and some of the Bernard filling station no abrosan ye na mu a ho na frank enterprise ho na no dey asem da kura ne say so wo buru is bono any ahafo e kwa kopem no for baby a se o pe task papa ni na wo bo so bi etu akoton a en to wani nko baby a so do we say frank enterprise ni be mo ni popom ene de ne bo e da fam for number is see a na ti asenda e ten de baka kire we number is 0245 283458 and now say 0205 987868 now question we say you can frank enterprise task papa doors papa any WC papa headquarters number 1 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Emra ho na mete se wo ba no se wo koka
Nada. Oh, woko, okosuku. Na yesi ajapi abano nso okọ na nso onu de okoye adwuma. Me say, amanfo akwa no. Enya gro. Jaye no hwan na de won kosa no. Oh, Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa kwa ama no ne de. Wode obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Na say you visit and now turn so a woko Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa wode obekọ. Say ya adwuma so a wode obekọ Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Asafo Leba, Runabout Wa, Encrying, Kanechi First Light, Tema Community 18, Lashebi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, Ewa High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices, our Mabe so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Only we define you every day for everyone, yeah, the luckiest everywhere for everyone, yeah. Only we define you every day. Liberty Hour in conjunction with Food for Thought and Omayini Ministries what the Liberty Conference September edition Abraham I where it was the prison break and the Diafiano baby Jumadia Nina Basso September was so many that was September 27th and no Panusia Pepe Kumasi Jubilee Park a one and Yamina Asia na Liberty Conference September Diano what the Ashes was this one Boniford what Puchiremu a Radibefan Omayini Yawaduachi a Radia Kuaso na prison baby ama wado where oil and padlock direction any white handkerchief shane so say communion wine ensio any niema de bia mu hira so ne de obehira so ama modada na emo makwankyira na nkasa de eye oil padlock any white handkerchief and as a face towel o mine ya wadubuachi onyame akoa o frefre Liberty Conference adisia nyina any foot for thought for nyina ajuntofo ni nie Minister Efe Grace Minister Kwame Jedu Minister Sete Champo wono na betso chom Liberty Conference onyankrom ponchre ampo o sansa krokotia kon ado Yesu Kristo papa muku a papa muku nam ekombron enkruma kese ya ne yamoma dross obehia na wona duafie no epebi oh glory hallelujah ekon akoya yanimu a ena yekon edi akọ Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie no na yegusu a yade bra wo no edru sa amrese ya na anibra ba sanse asisisem apo menteme ho ase eno na yete ha ye chiri kura ye mpate ntene so obi ofie umantemo na wosisiu oroka afo abatia wotum dikade na ba Sompa Asem Mpe Nipa obape yanimu an ye bekon akọ ebehwese odi asumdue ne sede ebekofi sede ya tie Sompa ehwa na abeti oni ba bia tie biem sede da hu sie ye no saa na ye na ye de akọ yanim maame bibia boko de pacho nyame adom bibia boko me pacho ye frɛ wo sen pacho ye frɛ me blessing he na wo firi ba ha nyumre ame free nyame adom afa no south nyame adom wow I want pata be mu no pacho afa no south oh okay off Sunyan road nyame adom pacho wow dia na etetu anumre officer Sompa Asem Mpe Nipa betumabo anumre dia mu ha boko say last year July ni mu na me obi a manage immigration service ho pa enti me fiera a mene nete wa Accra no ana me de to ne yere anim say manage ho enti ni kunu so adwuma wo ya so ni nimpanifo enti se obetimi aboa me sa kwan ne so a enti na ne kunu so o kuma ase ya ofre no e ka hwe no enti later on no ana ma me frɛ me say ni kunu ne so obetimi aboa me na ono so ni mwobi enti odi pa na number be ma me na ne nkasa enti later on na me je papa no number no wona yere ho friend where you na so okay meje number no na me friend no ti me ne kasa cheche no se ni se me so manage no so okay woni mo bisa nti on so friend pa na ne kasa ai
and on not today at Papa number mammy, I'm a friend. Mr. Saliu Iliasu. Okay. And see, Menene Casana make a chance and manage immigration on says our time in the day. And immigration they mean by a fire and all. Okay. I think I'm a fire and the animals fire and the man in June who knows okay about try it. See, there's a 2 weeks time or some friend me say, Menya, but forms in about 2021. Forms in Samba be a protocol. And this is a be on your connection be Philip Bishop baby mammy. And Sana or my team family. No, Miss okay. And see, maybe son says saying or by Jimmy or say, Papa man I asked me go a crown me fever no fan to send it back. To a catch and send a Wofa send him. No, send Wofa send him one and one anti-ache. And see no one to main charge make it see. But by Jimmy 10,000. Okay. 10,000 5,000. Okay. And it's a process and you go through we are na afi no or they made the 5,000 na de aka ho. Ugo pay you my no. Bacha wan. Ugo sumo my no. Bacha wan. Bajo 10,000. Bacha wan. Sano afa. Bacha wan. Koi. Nti eno na chi no na or the way bi ma me forms bi ma me or send me WhatsApp. E ma me fill me din me send him man I'm sending it back. Nti later on or see me try me certificates. And for man no, the me try certificates no, GHSD and SSD na de SND no. No, see, okay, processing the cost. Into a new man or friend, me say, men send it. I think the first holding kanji 3,000. So more they started. Until later on, within by 2 to 3 months, no, so I friend me say, Mugusu. Na processing the cost or more charging the scan until I say, you tria. Say, I didn't wear there because then July no one and no more becon. Until me sending another 3,000. And money be July ni muno omoko ye ne mantene nka na me friend say omoko mantene nka na say nipa na oye we na man ne wantumi anya ntino o say ye ntwen after election no say MP ono MPP communicator enti say MPP for enya dia easy say me komenya abotre man nti o manya no ana obefra o say befra me ka kire me say onso omo de omo ni mo ho enti no wonya NDC ni bia o so onu betimi ahe enti another 4,000 me fanya day American and I'm so okay and now my friend be so no so you interested and I me church no so sad there no so be and my friend so friend say on the Ruby on Accra okay to on so be send 2,000 at the county after you ga na ye treatment no na ye say ye nya anya bi and no on fire sika mai na after my friend na on family call nim da Papa na kasa de me hun but me fear ane de me na etia me nyoma da so ni fie sesi na discan e mana na abo fear na but bibia ba fe me dia me fear na ansa na me dia ma on so say woni ni pe ya de me keep record say be ya wo twena bi na na fear na canon ba cha wa okay na ba say mu aye de na mo fear na won fe de na waka che fear and da kra me ba me ne kasa na pa no me din kan fe no last month me fe pa na on fa nti my friend say papa no maintain nka biem na so ono so friend na on fa na wo kuma say abato kwa akra no kono aba wa back kwa akra o friend na on fa nti later on be 2 weeks time no friend say o so ya read the hospital nti ne minya abotre ma no na no hoto na oba friend and my friend atil na wan fa nti ne ya ende producer friend na nsa no friend me say onu e chana pattern no be ba hanum say na me so aba dia me so me wa hair train. What's your friend saying? Saliu Iliasu. Oh yeah, Juma. Oh yeah, MPP communicator, but me shada ni me Juma poti away. No, I just Sompa FM. 12,000. 12,000 so me afford Juma. No, I me am for. Oh, to me friend me say bibia ready. Ima me kototo nyoma dazu go se sia me no kasa de be che me friend. Na we school na ya Juma. But me a catering na say me ye nduane ni ade. The catering no musika nkakra na onya ya na so ofre o maame mo no mo ska. Me dia kakra na family so support me. O maame we he? Me maame afrim. O papa. Papa o. O he. But o nya me ado. Sika na ne de ka ho. But why? O ba herbal na mare. But why? O kan den. O say o you did some betimi ade ama me ti membra. Na oni nua bia anso a wanyini chen wo. Me onuanom but me casual na say obi an shada nyewe say me an o say me tuma na mo
abusia to se kwayo Yenina ye tie Sompa we bobo anka su kono ma wi SS ehunu nyansa se obese on to aduma so akodi pa nya sika kakra wakoye buno oba ba bi tisi ka benya abelwa bi bunze pawie odini na na echi ubenya papa bi bunze odini ne ba echi ubenya maame batan bi na nkwadi echi da ba na ye hunu muduru eye na we de eje su kono ma na wona tiko so mra so de be fine so mfamfai edi ohia ya le bone da me ka se bi to sa ya de bi ma so tu ya me ka producers ma ye ko akosi se ye nkomo no modi afa on ye nkonko ye bi ka se hia wa ni aban ma ni anka so odi na wu kwa ho kire ya despite bad so ti se omo no nko anante da bi o koy ase ya maka akosi mu asemo awrade mayiska koko bibia woko de yankopon adom na achina ne na ekwa yi ochina ngana bi akwa ne ekwa kana wana ekwa na Sompa le wona me won komoje ekwa bia na dua na bia me no na ekwa Asem Mpe Nipa panyin wa me twantro wo so ne me na ekwa me se me no na ekwa yakoje hotel wo mampon nti no na ekwa ana mse me nko bi ko odo ga ekwa mesumi ni ga nti me nko nyeza nti ye modua me modua sisi ya wo bom pia se ale pia e bia wona de tia to aso ne yango se bi ha ya me keka me mo akwa aba o we du bia bia mo go de aso kwagu e bia ho na onyo me de bi tumpa me me fun me ya we pa se bibia bogo de de ade ase ma mi azem agozi se yenko yen kwagu ansa e beba binu abai asem no so mama emfa Asem Mpe Nipa telephone number no emfa entudwa na se bia no obi wa chichiri no benche ya na ese na dawroma na wa fa number no 0509 433 nzo no so abobi onim number no 0509 kwagu amenya se mo number ya meze omoa kwagu mami ambo number 0509 kwagu mi ya mi tie kwagu mami mom number no kwagu mi na me producer 0509 kwagu ye ne producers 43 84 84 0509 43 84 84 0509 43 84 84 anasa 0244 8014 26 0244 8014 26 0244 8014 26 ofra number we mu bia odo wasem to producers anima omodo bebe fia kwagu ma men ka sem ba kwanta na konua ba yeso friend na o friend no se unye serious unye wadwen se mo na ebeboa no obe fra mesro emfre obi wo ho obe kana asem bo so wa fra obe kasa bebre enye no nehia die hia ne se wode wasem beba na Asem Mpe Nipa wode wasem aba na afi yaka ho asem ne edi wasem na chi die hia se aposifo bemu no ye be ma aposifo abemu die hia se nananom beba mu no ye be ma nananom abemu die hia se empo se eye sunsumu ana se ye kire kokko ne ya kire tuntum die hia no wode ba ne etu ho na mo obe kasa bebre a kwaku ye beyi wafiri so san se ye hia se wode wasem beba na afi betu ho na mo na nso so se bia wo achichire bencheye na bia wo bia wo pese wo ba na untimi nkwa mpanimfo ama ye baabi a wode wasem ne ba na waba beda na ade chia na yato wasem no so kwaku minua bai asem a ye ka woka ho asem yi ye frɛ opanyini no wo ye MPP panyimpa ni mpanimfo ni bi ɛna ɛde ye nua bai afa sa akodi kwan no so be na wotwe be mieni na ye nua ba de asem ne ba ye na be na wotwe na me frɛ papa no menye ne kasa no se no kre ye nua ba sika iwaje na oye ko timi ma ne be 5 minutes obe frɛ me kwaku ene me nde ye be ba fidie yisu me frɛ no a asem wo kan nyina ne se ye nua ba sika ya wo ka se eye 12000 no sika no enyo ne de ma no ye nua ba su kirem se wo send sika ne ma no mobile money okay eti sika no no de ma no eti ni tintin tetem nyina ne se wo se Nyankopon ya adom a ochena obeba MPP community ai wose nyame adom ochena obeba enti kwaku se yesu adwumadie no so obi ka se obeba na anase bi obetu anamo so obeba hanom a ye hanadwen sansa Asem Mpe Nipa de ye no ye de da ho na emom se eduru ho na wa ama kwaku se de Asem Mpe Nipa adwumadie ne sitie no
yɛbɛkyerɛ ntuntum anaasɛ kɔkɔɔ na afei yɛhu kwampa a yɛbɛtumi nafa so ti ho nyame yɛ adom a wɔtena ɛmɔ bɛɛ nundu no ɔbɛba na afei ɔne abɛsi nkonnwa na yɛnnua bɛɛ sika 12,000 na ɔka ho asɛm no ɔbɛhwɛ na afei yɛhu kwampa a yɛbɛtumi afa so a yɛbɛgye ne sika ade ama no nti sɛdeɛ kwaku mede ma no wosi no sɛ wowɔ kyikyi na wɔ baabi a fo asɛm ne bra kwaku yɛwɔ update bebree wɔ hanom a yɛtu ho anamɔn aha na ano da wɔ hene bi case bi ɛho asɛm aba yakodi ho dwuma kama nyame sɛ nyame adom a adwada ɛkɔ no yɛbɛtu ho anamɔn baabi atumi ayɔ kama ma menkyɛm papa sida wɔte anim hɔ papa baabi a wo bia mede nkyɛ so no kɔ de ma wo saa nso bi na na bedi dɛ aha ɔno nso ɛwɔ sindis ɔne masa amoa saa bedwuma di ɔmo ɛmfa ani agro ɔsɛi wo asafite mo me na meka ma you afrim na da awurade nka ho no ɔnyɛ ɔkɛse na yankonkɔ yɛ ni mu a ɛne yɛ kɔ wo sisiri prisie wo bi sisi wo sisiri bio sasabon sam kra ne bawu na afie ntimi nkonko yɛ ni mu abrabom medikan ka kyem sɛ sam ne ya fosuo ne nti fosuo na ni da kokom den na se da fom asam na me no ka sɛ ɛyɛ ne yere enua nso so ɛda fom akyɛ sɛ wo yɛ mienu nyame pa da kyena nti nyina yɛ firi ha yɛ bɔ anan fɛfɛɛfɛ ne akɔta yɛ ne na kyerɛ ne mu ayɛdu bada kyena still a yɛbɛsa bɛ yɛ adwuma na yɛabɛsom yɛ man no na afei yɛako akɔyɛ nim nti yɛkɔ na do ama de bɛgya yɛ ne nsa bɛka yɛkɔ akɔyɛ na bibia bɛkɔ kama paa nti ɛnya asɛm ketewa wo na yɛto ɔman mu na obi kɔpɛ adwuma yɛ wakɔ school awie adwuma wei na mepɛ kyɛ yɛtua ho sika nti Ghana mu si yɛbɛyɛ yie ɔno ɔyɔnko ɔgye na ban mu o nti obɛmiafo obi kura ɔgye ne obɛdi ansa no amiafo obi adwuma o aban ne free so nti ama na yɛ mɔbɔ isi sika ɔgye so bi kura watafre ne di alɔko na akura no abɔ bra ko school a di politics achi akoto aba no ano ɔpɛ adwuma mpozo ayɛ brɛ ti kura mu ka tu yafo ze ebeye ye ni yɛnhwɛ kwagu so ɔbɛba kyena de a me de me hyɛ da nwura mu ane mpa ani die ma no ne yɛntwɛntwa no ama kyena na ɔbɛte kɔkɔteta wuram kwaku yɛmfa nra yɛnwa ba bi wɔyɛ listener pa Grace Ajay Brando Grace Ajay Brando me pacho na no na ɔkɔ friends ofaka ɛwɔ sentase na ka no final so na ɔkɔ sa grey be quite na ne pes efra toka nim be free to ne documents the card odi sika ene ne bibia ne pin code ne bi tese card de se ne documents bia wo bag nim e pes black efra to Grace Ajay Brando me pa cho wa obehu person na hu sa idin ya bomodin ne frame me number no we nwa baba 0555 40 45 28 na ni da ko to moja mpa because ni bibia wom esretiefo momoye na mfaso mo so benya free so ano e do bibia se kwaku won se waban tesumpo ne ye dan atiefo ntisa se waban etesumpo ne ye dan edumre bia ye ne aye pa adwuma mo a mo pa adwuma se mo hwe ne ye beto aba na obi se maban ye besan ba power te fasika se bra na ye ba power menya adwuma bia mo amesra wo twen ne nto abanwie na Ghana ba edane Sompa FM Ghana ba ayeto no edane dumre bia ye ncheke hwe aban a abakwa ene de wotesu nyina no obia mpese nyonko bedi atoato aso ti we kɔ na we yaba nti wo redi hwe na obi se na ban ne teso nti fasika se bra na mema ban na ye be wini a me do be hye ba bi sia mesrew ma osika na oba bi na katacha oba makam wo sisika wo de kɔ ma obi a wuni akire no ene kɔ no ehu na me kɔ na ya adom se ne se bi mo gisika san de wo fa to ba je yi adwuma ande wo ho obi wa gisika no asan ka cho se fa to bra wo ye oto ne de oba dogi obo surutus nzama mo adwuma ade wajimi ana ba me na me ka cho na groma kwagu na wa fene awo wana ono wo danza no mo na wonim no ma ekoso wonim no ma ekoso Ghana ye wo ma bebiro mu adwuma ma ye bo mu ansa na ye de ye fa wo sa me na me ka chiro kromu a nyumero di asem foforo me say ye wo ma bebiro wa adwuma mu a na obi ko pe adwuma na me say wo ba ne ho ofe a wo to lex ne ho ofe o kwa adwuma mu a
bebre nhyia nkwanhyia ansa ne afana adwuma e wo Ghana okay so ukura krata papa adwuma no na ye ne wa kwaku me so with the baby Scott ma fe ne awom ti dey make woni emba o me so with the baby Scott into with the feeding bottle to no office or emba o hwe na dog ya bo ne mpa so amba no de mujina ho na mo ye kwaku na with the baby Scott mo ana afe na wa ba Ghana na yo baby wa menko on say me nya oba nko me mu midungu mu danti no obi Ghana aye masem eno ma ekoso Ghana me medical ka cho say me se Ghana wo ma me 50 billion say eno na menye visa 5 years enko US me je 50 billion na ko US sa because asetra papa bi ani Ghana wo go berie me who just 50 billion na me de wa who top plot me say asase na oba koto nyame ampata o be sana jefu nsem wani bete na sa sika nyina no yaje e wo Ghana me de 20 billion be for metofo na ze de aka no yo na ni aka no me de o meto be atutu ama na dwane down metofo na bi agura bi o mu se sika won gura o ma sana nipa no e kwaye akwan hwe una ubusa enwa ba ye wo faase ye ote ye se de adwuma no ye wo se na yi kakra wo ye o ba se obi ani nachi I want to fight for yourself short ya se ye se bi abusuan ye kan abusuan kwa bi a wo behum ka akra na ono no wo de sika kwa de fa ka akra bi nachi ebi ni wo so abe immigration panyina nga obetina anu de se ya se ade kwa ya se ade na Ghana fo mpanifo ne no ma ekoso Ghana ha no ye trafidie so se no wonim se nsem twa ye adwuma yi ye ho ahi o ye ne ka ne kura wa ne ye ho ahi tudu ba bi se ya ba bi wa koduru ayemfo bi wo a the way o si di na asem fa wo kana asem na koduru pe wo kasa kura kwa no tum ne ya keka ne saa mi wa so asem na wo kana so ye ne kura namle ye ngwanda Sompa FM koko seji na no ye se koko ba bi amana ngasa me sa de metwa faso ako edru me bi ho na ahemfo ni bi kan wo bi ogodi ahemfie de memo ayelemu wona lam na wo mama ayelama de na mayo me ni wata wasema me kanya ne kra hwe mu me mfasi fat ne hu se ne nkontabo bi wo ba bi o wosi wo ba no bo hu hina ne sen ahye konetum mo na mo tete afidie no so ma mo bra ni akeka saa kira wo mu se ne ntuma wan ntuma no so bi okosre eno ma bi ho no ma wan wi abacha fidie wo so because nkontompa ya kwakwade kuta na obi je ya na no me se mre bi na wo Fox FM ma mi bi o se agurate ma mi tini suo ahye na hye na wo kokoto ye bu ntanchi na de kuta no no wo se media na nso nipa no owo sikanti ya jefiri nsema manipa no ma me ne te wo so se agurade nyankopon me wo honhum bi a me ho den a ka ma buje jaji ayane ya yenyina ye tie Sompa hwa shuko no ma hwe so kwabrane se owo MPP ho ahwan na wabante so mpo na ye den na wabante so kwaku saa na ye kɔ no obi so wan disim ono se na aba the trip boy woje ntu be wan se sa ayi no party ni nkodu vivi ni wasi ni dan wie owie no asa be ka cho se wa mobra baby asa kwan na wo no fa so no wo wuntimi mfa so because wo wunim entete wo nipa bi ti kromu ase na Ghana ha no se wo suro court na wo suro police a wunya sika eti ya fa say na to because of say ye che wo mo a ni agya wo mo o de sika be di kan di Ghana ha no de bia me kam se complainant ni hu hincha accused person wa wu ni right na obi sisi no wadu police station akọ report na court no wo du ho a ono a wo ban sika ko di decide nti wo ye fa wonya hwe ene te Ghana ana nkwasa asam ne nsamfo sa akọ kan ye ntiase ena mo na mo te radio so na mo te na radio na ye te so na ban na ye so no ana ban na ye nya o se bo se sa ye na no wonu wo ko ba bia nsam twani wa fa na nka ho a juma nkodi na ensipi wo so te asa wo so dwa ye tu ko du ba bia ana mo nsam twofo na mumuja ai so a na mo kan ya mo pe wo so ban na wo se mra se ebo no nsi ada no wonu ko ba bia o de ye kan wo ko mra no ye ne ye bo hu dawudu na so mo yesa nyina wie na se wo ye dwumadie bi woni kuro mu a na kama osensam trofo mesam me capture mame na ne pa kokoto de ne bodwe nyanya nche don fa na nkomboa ene te Ghana ha we make e se wo hini bi e wo dwa me ni bufu afu o te ne de mo no wo dwa me kwa nyekwa na me ka kire ma se obi a ne nkwaje ho adwuma wo obi a ye ne nkwaje ho adwuma nti sa na o ma no ma bibia nye pepepe yo me makasa sante se abusuana ho kakaka no nkwa ne yi use bedi hene
it is obedi akonwa so toto ho ase ye be ka kira wo because sabe ye nya asantefo ntia ka wa e ka na ntia na aka to ya mpema mo nsa mane no ne amamre no mu nyina mu ka ho bi na sa no ma wei ene amampa nimfo bi wo mo didi president achi wo mo didi ministers bi achi wo mo di sab gbanya ho afa ho ewe krakas ya ofia no obi anka se one ba omi anenam onti da no ne ba omi abi anenam ya de say you tufu so se mo so mo pa adwuma ma ne mema special ma ya samo ya mu se ampa adwuma se mo eden ne mo sika na ekuta ho na wo de kwa no dwuma bia hwani ye hwe ho so ye obi abu akora bi to aguma adwuma na wamfa no wasane na da anase mo ya badia ya yese ya wo mama ni bi ya wo mo ba eti sa no mo be kwaso Ghana ha dia hwe unkwa abroche masade obroni nya sa yo bi da won fa ya Ghana benya nka be petu obugum pa petu obugum yese to ni etua na mpanifo ni di eto ni etua mpanifo ni ene wo de mo mema wo de wan petu ya sa ha na menkon so ti ase yetua so no mudi did them person become a Ghana for company 40 as a binum tia say will be a hono more was say one vice president in a nam will be a was one or bois woman now to say be a boy. I do ya can so nyamwa because Ghana create timuno one year to me fear crowd timukwan massa and for channel will be nyantokwa and some of Becky catch on and yeni compared mentino by Bia and Sakwana or Tokwana de co. O de ba konso me kwa ka ese to asem na menka to na menka de wana no to an ma se ben predu asa no peto momo tete am e be ready manifesto sisi a e wo dem wa to de o pede so ati ase uni ma ko bisa me am wo fa se ya abo ama to pa ko fa to ketekete bia so bagia wa o peto ani gito ye nya ne ani gito ho ye twa so no mudi eni asa aglo kokko sa chi gina wo gina wo sisi a wo pa me en fa cha ne nra de no ma be sisi asia onti ana ya friend say enkwanta bisa ayi frɛ ayi original Nigeria e frɛ say egu na dua no so correct oba oda na say no me o kwa ku sha ben predator so wale wo yire yeslam dan so me ko ye sha ben predator ibi she no ma eti dem pesa me kanya ne say eze na no ko na si de kra wo no say ya kwa achi ayire ma sa see that baby I will be a child. I just wait. Oh, Abba. See that. Oh, and no ma be a course or Ghana, the person come out Nipa that sanity as I said, or mana ya timuno, yena yatima ye be near Bamuno, Mummy ye, our quabiso. No one here, Cobrani be, but Jenny Kamsikwaku, who said Nagana, a do Sundays no be them Kamun and Yum Kikim near the such and the show, near the Sika Kana or them no any Sika bin Wajaje, no, the ato. Other than I was Ghana. Now, because I'm a mama 50 billion, I'm a blocha, Macquabucha. Her cronies are cronies that she can go for more blochino. Nancy Cromo, son, and no more phone and some fly only. Every one the back catches on a minister bina and now I broche America. And in the first case, Branian Vodma. One. Kura wo sabe mpredasa wudi kwasa send the police ni wukaka kwasiaka na police ni chiwa yesa fansa gusti aso wo ba de na the police ni afaka aki saa na editi kroma na kure ya ses en nipa bia fanya nsakwan ejin kure sika saa no ya chena na ya kwa demonstration hey munyi no hey that saa MPP ni NDC ya chi we ya na we ya kwa demonstration ya chi we atem didi asema na ye kai wo de mu amutie mu pa mo hwe obi wa MPP no obi wa NDC nipa ni DMPP atema na ya NDC vompa MPP vompa ni for de say nipa ko di NDC vompa ni for atem saa so na MPP vompa ni for so sabe NDC ni bi di DMPP vompa atemwa na MPP am so to no mo hwe saa nipa no na wo mienu no na didi mu na nkura ya hua na nkwasi asam saa na social media na me wo 1k na me wo 2k na nkwasi asam se obi edi nkwasi asam wo Ghana and obi aso na atwe camera si na no odi atam e wo Ghana na obi messages bia no wo say panimu bia ba ka say sade we ya ekoso yi ye de ho asem ko parliament amai sika didie ni ade we ya jiwe sika ye kan me say na police ni ba ko bi na wo central enu ba bi say obo wan say wa fra wo ye wie program na wa fra wo omo no anase na wa fra jata sanipa no mun kan che nipa so on fa number mame baby owo bia no ade be so kan ni wa kwa che nipa no wo sisi nipa fansi kama ya beka asem wa sim
ba ko kasa so ne ko tia pan mu bi pe bo say wo bi wie program na Zaris so nwe adan ya yes wa kasa tia pan bi e be fa na ko ba asem ne kura na ye ka no so de obi amfi ene ati kura mu ene nipa bi adan ho abotokura ene mo tan kwantia na bode frito foma na o mate adi aboen so do asade ya nwene nam ene nipa bi afanya nkoda bi hu ene nipa bi hu agisika ene o ma ye tam ene o mate kura mu we bi ni wo so wo che obeba ye atwa no wama ye de ne picture beto TV ne so afede omo nkosan ye ne abre obeto ye mfansia na afede ye so omo nkosan ye ne abre ne court ena me de obekọ court na hwan ya abre mo ye beka mo fenko kwaguma mfansia eja mono na ate ne nkan eke opeto papa na kasa pa chese o se yokunko ye ni ye ni mo eto de kwagu ya sansam na okan ja kan ye pon ye be ko fie o eto de ni apeto o ya kan bi ya kan bi ye tuatro yo no be kan na se mo shire o ye tuatro de eto de ye memo manbo onya tu ahunju de ye bazu asi tu oso mo ndina na me tese kwaku unya tu ahunju ye eno so kan nipa bra bo hu ye nya atwom eno ze ye jema aban na wo hu sofo na yire won otan da eno mo jema aban mo gidi o so say ni nyina frafra ebi ko aban ebi so gidi wo hu sofo na yire won otan da ani o to na mba bi foforo me ka o kan o man ne to won anya o ma to asem na me ka o ma to esa wala wo to no o ma to de me ko fa won me o ma to de me ati me wan na o ka me wan na me ka eja to no ye nyina to no ye nyina to no ya ko ya li bo a eri e ko ozu wo fi a ozu betu ba frela wa kire wa dwe na fe yakon e de ko yanim ensem bi se ya na time ba ya na me pese me fa respect ma for the fact say watimi aka je china obeba imum da china no amane yetena so bi ma e ho na na wo fo betemenka menim za sa amne communicator bi e wonim na ka je nze ma se wo cha ma na manimu wo de he na wongo ka wo me na de manimu me so china wo ma ba wo de china wo mra na manimu me wo de wo mra na manimu na me ka je mani ewu wo si de ni de say Saliu Iliasu ofre nyame ho wa ho komshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iliasu edimisra wa onim communicator bi friend Saliu Iliasu no komshe ni Muhammad ba na mane yesa na Asem Mpe Sompa TV na sede ono ade wo se ayo so be ba chene de ni di ama no anu me je ofre nyame ho na kan ya wo fate ye kire nso wo hwe no mara na ye de nya ba se na wo sisi obi a ye nsuo na ekura wo bia ye be kan se opani na kwaku ye di omudi na chi no oye obi a komshe ni Muhammad oye obi a oye no kwafu hello hello TV program we try na mafia sama mo kana make ni mafri ndi kabi okay ana ka sana o mai we pia dia sa o do to from the Bible to mo na ki so na ni ni hello 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 Ofamajo ya go mame apome obade ayade na nso e erade adum edo wadi techima emwe na stagire kwaye aduma bi wo baabi enam se mama me ho kwan so fa no yi legi wa ma ho kwan so obesua aduma na abaye aduma no se o fe ni mu afa etu aka ho so ati ati wa yere o pe so na me da hwe ai mama me ho kwan tu aduma no pameme oh ai no wa wale na sata ma me ngare na ne na ama ne kwa na ato yere o ka che me se me fa me boy metre no se me boy ne be chia no etre ne de wo so ma boy ni si go bi oh ai enti na ya aduma be ai sport aduma zo force sport awonu abie ne ba ai wono abie ne ba na hotel credit ka ho en wode nsan ta adua hini ho se wo hu wo ba wonu wie na atotwa ma na wa peto ze agwa beto on kanzo kafra
Ogotejiwa sire sa wotetwa. Hello. Yana mo ga juma. Ejuma dase. Mi dia no Donkin. Apo short taxi la baji. Donkin, do you run about to Oboko? Run about to Oboko. To be comfort ya poor dear. No. Young Congo anyway. Nabasi. Abega. What for fortune dia. Ajoso. That was so bad on up here. I said, I put out 99 anybody spend a lot of now, I can't make it. I'm on that, you know. And then you pop up there. When I ran out of for the politician, watch them about the German found what advantage not. I'm about to politician. I'm coming, go. Menzo medasipa. Hello. Wofa Lumba. Yey. Wofa Lumba boko die. Kama pa. Na wofa omlasamwa ofolisi obia woye. Ofozo no yare kakra freezer na se dampem na ne antu ono de. Isi amana so ati amani tina ya kakra. Se ba se ka ba o. Aba se kana bo fanya wo se kana ba ya. Na me do bano ameka na tuwe free so. We wa wo fa say SK Bolas na menene. Bolas ni na ndo wo say coffee cream. Obuase boko. MP MP. Ona bu yuchen Obuase is. Omo so no wa na eko. Yankunko ya. Omo na ka say ebere go bu o ma ga ni mu a. Omo bi adwuma. Na wo ba bi ko pe bi e no ba na aye won fo ba no. Ade ga mdaga so ba bi she adwuma ta de le so ba no. Isanse ensemo mote. Eno mo mu. Eni nsemo mote no se. Sana ke ma ni nsema. Sompa. Yemvanisi network na how fache. Hello. Good evening. Good evening, sir. What is it? Awurade ayade do na nso e. Oko, we dey medical me chia ani magba ba mo ye. Ya da ase. Me chia ko se dino for you why. Waje oso pa. Na wo e pa jo mo e. Baby ayewo. Me chia for you ko se jiwe. Ofozo so mampon kwanta no ye ne yire ne na ase yi ndim goja no ma ne fe why. Okay, ke me kuna chia. Oye na ase yi na ne yire nso ayi. Ba anya ne yire ni mpon, ne yire ni nua. E na na ase nso da fom tu o kan bom asi won. Waka ku man. Ndim goja no. We madam waka ku kuna chia man. Ya tia. Yo, me da ma se yo en chia. Yes, we da ase pa. Last two callers near Kukoyanim. Hello. Hello. Good evening, sir. Good evening, my boss. Sompa FM. Radia Yadia do now. Say, Yanet. Okay. And then, school year at me. And player, and player, school coin. Bra, she come on for fancy, yes, some get to one. Bra. Si kana ofofie ji ohe ya te pramosone adiade me se ya ni tia la ubie finka wasem ubie finka wasem ongi onse kete otia se no wakasim bi ote ebe ya nka yemfa bia bonso nka ho manka ayese apana na menyetuma. Thank you, ba last caller. Hello. Hello. Yes, sir. Wofa Lumba, good evening. Good evening, my boss. Father, secondly, ko joko no sans. Young Koyanim. Yo. Yokoyim. So, all the rabana, Oba Town, also the agents or the in fact, no call for Ayade, man can quite pay. I said, Master, say, Mouth, some of your boy go, but make it no matter. You take a young girl, so this guy, when you get one to me, yo how bibi ya ndo che papa na po akra so o jidira on kwa na saba kan ya on ya rage na ta bi wa che do on yo bi fu mo fore mo ha fere wen mi aba no po fa wa ya me won mi anu so che mo so me tem tem to ko ta yan so down kwa grace minister of head ya ko pon kan wo ko re ko yoko bye bye ya mi shira na onye oso kase pa abusuabo ne mutena na etena na nyame amoawa be dem pa se obi ofuro no ne ye twon sa nyumto ni bi nyom
na mpanyini bebuo sɛ abusua de sɛ kwaye sɛ wo akira na abomu yu fefefefe kama na nso wo ben ho a wo se dua bi asi ne sibere abusua sɛ wo niska na wo strike a wo problem bi o mo se mini lolo fe ba be ye panyini ska ba ho wi abeda so ya no pa na na wo ni lolo fe wo so ana o su kwa no ade ya wase meje bosia mpo na mde abendu anom me a batama na wo kopa adwuma kwan na wo ha wo mu no wadima anye bosia ngota awachi saa na abusua te bada ende be bia ya be pie no ti duwa no wadi so na akọ anim Cedar Worship Center Sofopanyini Cedar Worship Center Sofopanyini ebu akwa kofodua na nyame nipa ewo edini e Bishop Albert Sechi Kwapon General Overseer Bishop Albert Seki Kwapon General Overseer no me pacho ye solepe papa na eba obefa nyame kwan so kora na wa worship wa mane ma akotote dia ma producer Asem Mpe se wo ha obi amane bi obeso obehu nkwantabusa na akokosachi no momfa asem ne nto ntwen wo fa mamemra sei na mra mekama dwunche nipa no a number ne 0509 438484 0509 438484 0244 801426 0244 801426 ofra number we num bia wonsa betima kan producer se boy chi dom ne kwantabisa Isaac enyina kwanta so ntwen o mani nanso bereduru ho na egina sanso na kokosachi frecha agida bi no na meka masem kokosachi frecha no ntensere no da chia semti no friend kokosachi frecha sanso na kwamsi aho azuka babu akase eho no wo sanso na eye Kevin oyata tafo nkura abonefo na eho na ono nso so wa wodi ne dwuma nyame nhira omu nyina na onye omu kase osika mo ne ba akono King Solomon omu nyina nso wo akire wa chese omu bo adwuma merepa mu no mudi ne beka ya no enya nkae mu mfam sasa na adwuma bi ete enti King Solomon no osika nso a woni kapre mu nyina mbo ya chiri dom ne edini ya Kingsley Kwaku Buache, popular known as the nation's uncle, offer Bishop Lumba. See you tomorrow, Makrao. Bye bye. Onyankopon de ne difo sida na dum enwosra wone so no abama sida nyame wa hye ne difo yi se onyina na yaresa tumi no mu na wonfa ayaresa ne fa hudie emre wone a yade ne ohaw ne amane wo wonso nyina na onka asempa nyame asemo a enkwagye wom antwi nipa bone awura wonom afa wonomumu nyina emre nyankopon chen biu emfa ho ne asori a wokro wei ne na hyenso de ane emfa ho ne asori a wokro ana gidie mpa uwomu wei ere na hyenso de onyame asoma na manaba ne udifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebeje ne ma afiri Misraim kwasum onyame soma na kwa John the Baptist emane bedi han no ho adanse enti sida beremunie erade nyakopo soma me sememra sani difo na mefa ehitasem ema ni menyina adenti ana petuwo yare awade seye adwuma seye edoso ne ni pentimi eni nemre so aba dienti a nyame ma asoafa nyame de bia aso nyankopon emfi ne ma enti ye nyankopon no ontime nye ne ma biom anha anase nipa bone ena ama nyankopon emfi ne ma anenti no nyankopon asoma ne difo se memfa sahitasem nyina emredam enti se nyame ma nyanku ahitasem nyina wia wa hyeme se ne difo se memfa ayaresa eni ogye emrew ba bibia da wo hye
wohwɛ me anaasɛ wotie me ɛfi biara wo nso so wobɛdi w'adanse enti tie me anaasɛ hwɛ me live ɛwɔ Sompa TV anaasɛ Sompa FM ɛdwoada ɛkɔsi ne fiada anwummerɛ nankona kɔsi anwummerɛ nonto de biara na me ne wo ɛbɛbɔ mpae oni onyankopɔn difoɔ si dankasa ɛwɔ number wei so 0557 000. Praise God, praise God. Etiefo ne ahwefo yɛbɛsrɛ sɛ ɛnɛ anwummere ode wakoma ɛbɛdi makoma akyi ne yɛgyae sida awa dwumadie ahyɛ Kristo nsa Kristo ɛna anwummere yɛda wase wa wadom yɛ ahoɔden wa wahwɛ yɛ so yɛde fire ne yɛfibem ayɛ asomdwem Awurade ɛbrɛ du ɛsɛ yɛde wasɛm ɛbrɛ oma yɛhia honhom yɛhia ahoɔden yɛde etiefo ne ahwefo nso ɔhwɛ yɛn so ɛhyɛ wo nsa Awurade ma wonya wasɛm mu ntiaseɛ ɛdan kwa ma upie wa henwe ma yɛn nyinaa ya bom akodi dɛ wei ɛne yɛsrɛ dɔba Yesu Kristo di mu ma etiefo ne ahwefo nyinaa ne so sɛ amen amen yɛda Awurade ase ɛnɔfo yɛda Yesu yɛde ase dan no ɛma ɔno Kristo bodi hene ɛwɔ so nya asase ɛyɛ ne trampe na asase ɛyɛ ne nanso tia so yɛne onipa bi a ɔne Awurade Nyankopɔn sɛ nti anwummerɛ ne yɛ nkambɔ bi yɛmpɛgya Awurade yɛhyɛ ne de nkonkora ne mu yɛsan sɛ ɔne yɛ no adi ne yie nti baabi bi a wohyɛ yɛ wotie yɛ biabie wɔne no afa seda ɛne a yɛyie yɛ afɔre kɛseɛ ma Awurade biewa no na yɛ ne din kɛseɛ mepacho biewa no baabi bi a wohyɛ yɛ baabi bi a wotie yɛ ne yɛ nkambɔ ɛsan sɛ yɛ Nyankopɔn no yɛ onyame a ɔkye ne ma ɔyɛ Awurade biewa no yɛ Nyankopɔn no yɛ ɔkyefoɔ according to Psalm 68 verse 20 yɛ Nyankopɔn no wakye yɛ biewa no na fasida ɔno ne Awurade na ɔno ne yɛ Nyankopɔn hyɛ ne din kronkron ne mu nya yɛ pagya ne din ɔyɛ ɔte asefoɔ Nyankopɔn yɛma wɔn ma wɔ wura wɔnea wɔyɛ ama yɛ yɛdae sɛ wɔ wufuɔ yɛsɔre ne yɛkra na so te ase yɛda nase animnyam kanira enti wɔyɛ ɔbatampa na yɛmu yɛ kɛse anwummerɛ yɛ ɔno na waba ma yɛ nyankwankyi ɛna anwummerɛ yɛ mɔbɔ wufu agya Awurade obiara diwa Rani wani wuso nyamie ono kora mire osa eti oyo batampa na yabuye ye kasi oine ono kuara mire wabama ye nyakwaji ore mobro ufa what is the war? Oh, Kona, Vasa, empty over mano, over. I'll be over there, come on, what you say? Over, Eradi, Oine, Niama.